coba baca doa sebelum berwudu. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a. Bagus. Sekarang baca niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasi ashari fardalillahi. Bagus. Paroleh rahmat. Rabbana atina min ladun wa hayyi. Sekali lagi. Rabbana karan rahmah wa hayyi. Sekarang baca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Oke. Doa berpakaian. Bismillah. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa min syarrihi wa syarri ma. Sekarang bacakan doa bersermin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin. Bagus. Selanjutnya doa masuk WC. Siapa bisa? Coba bang. Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika wal khaba'is. La ilaha illallahur rahmanur rahim. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Rahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alim minhum ba'dahirna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa atrafannahar waj'alhu lana hujjatan ya